aletikekebe naso tase kuyathola ngenqalo mmangaliso wesikebhe akuhleli Jesu khona nikhona kotshentshini yokuthandaza lo mnyaka lona bazalwane against konke lokufungiwe ngelizwe laKangwane siyabonga ama-economics siyabonga ama-analyst senisitshelile amafika uthemenshani sawabona namavula ipamphlet kodwa sasingene ekamerweni lelizwe lakamoya sithi sibona tinhlanti yasehluleke khona sitawuphakama khona aske sakwila khona sitawuvuka khona kushayela intandla nkulunkulu wasezulwini utaweteka simemedela i-abundance simemedela uthula esiselweni esiteki elubonjeni siyamemedela kahoho siyamemedela kamanzini Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.